Kalau kay ke bos musik bangan itu ebi. Mangilayo ya kinong elam ki bomdan ka jikitli bat ki bakloy ban lilam ya kan ke jinglong makerpang bat ya kan ke hoklong terai ke jungi. Dan au benai Desember mentaus na meladap arhajar arfusau. Ka sorkar Meghalaya ka balelam da ka NPP haga jinga trelang bat ka UDP ka HSPDP bat ki wei political party. Kalawan ra ekowe ka ak kabagitip kung ka Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act arjar arbusau. Ban hakani ka ak kila airat ya kita ki investor sani ki company ki banabar bakila ban thep jaka hakani ka ri bijuni. Hakani ka jaka bijuni. Ki parlok bayit omdan bakren ya kani ka jing persang juga sarkar. Deitang ka VVP ka belang yang scam ban persya ikini ki jing persang juga sarkar. Ban lilam ya kan di jinglong bakerpang bat ka hoklong trai sini kung gajay bandreo iparlong bayit midon kaman jet ikinong elam ibadon ni gajikitli midon kaman jet ikinong elam ibadon gajigong ijingay midon kaman jet ikinong elam ibaperkat ya gajing shngan kalaway kalashay kalasis ngi jogi kon kiti gijongi iparlong bayit ka VVP kamdon dakiwe pat kinong rem banwan singi kipai ba kumbalik kiwe ki party kin sawan singi kipai ba dagi singkon be ki baharukom henry ni wan singi kipai ba tangban keren ni gajing sisya bat banya tu ya kinong rim ki bamangi don na tau pai ba kawai na kinong rim ki bamangi ngiyen kalong banwan ra ya kasinsyar ka kadar ka bukoy kumbai presiden barang ba jumi na kipor ki balay no ila jukren sepang kani ka clean politics ada ke pau ke Islam. Hadu ba idon ki belawang bau neu ardan ulah si pertama marwai kum unang pertama hari kenja hari kelau. Henry hadin balap pelok keman ya ke parti VVP dan ni kajing angnut jong neu urang ba kelas dam dan urlong habaki pai ba juga jela kila ai kajing kersyam ni ke VVP. Bang gilai i menta maka ni ke clean politics kala ni kajing sisya hakan ni ke ri jong baru si ketam julaban mudur banyale election klan pisa mau pai baun ai kata gajing sik kersan banyale ya election klan pisa Henry mentak kala urlong kalau dia gajing kerku ya kawai lagi kabar kotor angi kop kecat menurut kabar pak kalau ni ai ngo yo play balemba kajing star lepas kajing champagne lembak kajing yo ijnai jom Reverend JJM Nikosroy ubalong uta architect ngala balong jom kanika 6 schedule nani kada keret ka bahriyo ka yo i bangi ne ka chat panriyo ka bare pa ka bashong chigini grilo ki bangi player neki way pat ikan hon chat neki way pat chat panriyo jonga ye ka ri India ka bakrao agak ten ketule ka rukom dia ka riam ka bet ka bal ka ni ka rukom soto bat sibon ke ngiphe bat lemba unu rampa ni yo ye ka ni ka ste ka banyata ye pi badela ka ste ka banyata ye ka hok long trai laga long ka khndo ka sham laga long ka khri ka pateng bat sibon ke bat na ong ye pi ladam day nomor ka 6 schedule maka nanong ipi namtip shalongin poi nado hagapol pangiglang hapo kaning spek yung kmi jong ka sorkar asam kamsumla pan kata ini balay bangi don ya kaning ikhtiar kabalo ka ste kabanya ta yangi kum ka chat pamriu repa kaba ka sorkar asam lu kamla balay ngidon lo jong podusa mereka bangi i haba kren yung podusa kat nang ya ismi kipo ngisang bantu dahil na matalakataw wat haradui lechong kitan kiparado prasnam kechangi kibam nocho wat sang banlet shegdi kichaka lecho mat sejatanam sadai sarani bali bat chiwi kichaka kim nocho sadai shapo kanduli mukro ke bagi pai ba habangile ki penpau ya kecing sokha kecongki abagi i ya kate ke cakap bagi jurang mantap melong suban kata
katai kaklau menurut balik namar rasak bergam. Manoban yang banyak ngidon yakung kenik ikhtiar. Rei kenik stik kabagi ngidon. Lada kita kima patdeka. Kem soto. Kem nangban kem don yang kata kajing kirkri. Naga benta ri balik kecat penriu. Kalong kababo yang ikan benta. Agak kecing kabakra. Dahil naman kadagadaw kung na pati ngitran bagi amnut. Ya kapan mix madan. Panyakon ya kadagi ambis selection. Pan netse kecang penriu pan ya kading kersan pan ong ko kecang penriu. Alat yang bangin yo kan ban drum hante polis council ban yo tau lakam sensa. Ban sensa. Dan kata nong rem. Kulai sibun pai to ke pisah kami tambangan